Impact TV Kuki edition Noya agenda Manipur hinvejo se Dr. George T. Haukimin kahin lebo venahi. Tunya ai ke hukom na dingo topic issue cho hile is ban a democratic way to protest ti thupi hi ahin hichi thupi sai khom na dinga tuni a studio hong to khom panelist ho phone do na hin nei kate kazit lama to he hile Dr. Lamtin Thang Hauki bahi in to a research official Manipur State Commission for Scheduled Tribe bahi in chule central ato he hile Gogo Lupeng assistant editors Amy Times hi in chule extreme corner la to he hile Pu Thangtin Len Haukip Joint Secretary Thado Student Association Manipur hi Democracy gamacheng heaven mimel hi hanlang group hi jong le ilungel sai do thaina tha freedom kinai chi hi in chule dan to ki kala hi lo pawa hele demand jong bola ki phin mo jong hi di poi a hin la manipula achi sa ho hi ewa na hele demand protest blockade ibol ho he chila nam ki ka ki het khil na jong apido en chule state economy jong na state na tong khai ti hi ehe no hi in chule ban culture he India denga Manipur he nasata ato kha loi khat hi ti jong ti the hi chule achi sani tul hasungen jong ban tamta ana omin chule tu in jong that 31 le UCM amuko chule CCSK in 24 hours general ban call ball kinin chuchiyo le that 3 jan kim le Reformation Student Front kiti ho in 48 hour general strike ako kinovin hi cho he na hele Manipula ban general strike blockade kiti ho he e ho tan thailawa state nawa che piu khat da ni no me hi chin ichana state nawa dinga phat mona aso am ti he no hi in chule chi ban ni ban tam sop krol ni khat na jong kisomanga hi in ban je a he chule adam lo ho dinga thi na hi in nisya en ne la cha ki hol ho dinga en ngol na hi in lekha sim ho dinga yong lekha simu chat vai na hi ti chu heaven he ja tu ni a hi ban chungchang Manipula hi velvet na inai dingo hi in chule apart to ki to a relevant issue a ki gel phab khat jong TSA ho to ki holim na hong ki 19 tu in question ma sapin pu gogo assistant editor Amy Times nang nahin tong katen Manipur United Club organization amuko hi in chule UCM hi in chule civil society kang lei pa ho hi in that 31st le 24 hours ban a call ding o hin chuchiyo le Reformation student front ho in 48 hour general strike ko kit ding o hin hichi ban ki kol chung changa hi ichana Manipur la achi sa ani tam pi hung ki ko na ba na hi Manipur la ichana hi low shedding ham hardship boina ha sat na Manipur hin itu ding wa nam mom amo monga hi ban ki kol ho hi apart to ki to in relevant nine team na lungel phat ga sayo amasan pu Dr. T Yos Hokip host chule kako panelist ni Subana Impact TV agenda Manipur Kuki edition vivo jose kazana salam kain pie tu le tua burning issue tijeng utin bon le blockade he phat se a chu jing hi thoin ade in tu ni khwa pat ni kho phabep sunga hi general strike hin bon hin kiloi khom na chom choma ko na ki phong do sa hitan henge bon blockade harder procession hi lo le mera rally hita de pi yong le ki phin ne ki ti phot hi India mi khat as a citizens of India hin dola fundamental rights khinei hi democracy ai japi thanei na phone do na khana ki manga hin adin aki ball pen hi le Manipura hi bon blockade ai lo harder strike procession rally imazo se ta khat dana kila awanga hi
ki khin neo chu nan ki khin ho neo jong la thang pia hi mi khat a hi lo le kiloi khom na mi phabep kiloi khom na khat hin a dei chat a ngai chat khat amu lo le amu na dinga chu mo po na ne api thei ding mi ho ko ma ki phin chukit le hi chi mi khat chung ham a hi lo le mi tham khat chu a dei lo thil khat a chungai thun sa hi le a dei lo ji a chu protestable chi chu hin Manipur la hin i dei sa khat mu na ding in jong ki phinin chule i dei lo khat i chunga thun na ding ang ki phin hin ma khuwa bon te ni yong hi chi su ju hi kit hin ga sei ding in ka sei bang in a pat na ga sei bang jun democracy no ya hi win rights in a fundamental rights thanei nai nei wi thanei na no ya hi ki phin thei wi ilung thei lo nau mo po na nei ho especially government na amo chungai ki phong do thei amon aza na diwa ki sei jing hin a hin chilaya het dinga dei sa khat chu hi le to strike or to call bon hi fundamental rights hi wang exclusive a hi pon mi zo sin fundamental rights ki nei hi a chu bon bol ho a hi lo le blockade bol kiloi khom ni hen lang civil organization a hi lo le individual hi ta ata bon blockade aborting le ama fundamental rights aman sa awanga chu midang fundamental rights su khathei a chu limitation kit hi hi chi ka la hin bon hi da theyong hi pon democracy a chi sei bangwa indispensable hin te di hin hi jong le Manipur la hi atam be se ji a hi isu alen hi ta neo hi ta bon hi atam a hi atam wal pha na hi iti ha tu chung banga hi particularly tu chunga mabana bon kiloi khom na phabep ga amin pha dinga United Committee Manipur UCM All Manipur United Club Organization AMUCO chile Committee of Civil Societies kang laipak CCS ke ho chengin Indo-Naga Framework Agreement dei lo na ti diam Manipula hunglut kha ding Manipula hin to kha ding dei lo na 31st midnight akun bana ko hi land. This is a question of land banle integrity ahung hitan hizo ta bang issue ai lo le state level issue land dio ho hi support ki bol na wang chui pon tin hiong le valid reason he ti thein kalain keima personal opinion na ahin aban kitna azing athai ti payutin date 3 midnight akona 5:48 hours RSF Reformation Student Federal Front RSF in ako hi amo yong hi amon raceable issue ho yong hi very relevant hin kasai banga chu gamle go to integrity to chule academics themjil na lampong to kisai hi ji and very important issue hin to issue ho chu na ai wa nga chu fundamental rights right to life kiti ho pi ham ho tam ta chi ban ho hen te kana 2 days general strike kiti ho chule very frequent ban general strike bol pau hen na midang thane nei ma to kha ta chu chule adang dang economic laws pi ham yong chu thi chum hi ta han la hele na ya chu ichi hi to court izan ham khanen jong ban he ha declare illegal hita chu ji chu fundamental right satong khai ti huya aphai to ban ibol lo wa hi jong le grievances for government and neglect kum jong om kit jin na ama ban ibol kit na hi jong le chun mi zan ham khat ne ding cha ding keman cha na ling thanei na kitong kha kit na hin okay I will come back to you to in abanen pu Dr. Lam Tin Thang 2017 ningkumin
state cabinet nin honorable High Court of West Bengal Kerala chule Meghalaya ho en anachi pi ho dungjuin Manipur ayong ban hi illegal hi sa ding ti anasayovin na chi tu a chi hi last few months tabang to state government in through various device means in ban ball protest ball go ho he aniki ho champi thai a hin tu a he na hele mushrooming protest ban tu nai cha kun hongom do ke nen he chi ka la hi ichana hi chi state government in ban khana dinga legislative measure na judicial measure ala pai ichana effective mam ai lawa hele chi hi effective point ati ali ilo effective sa dan chi ka la sun longgel hin sei tem ke pau me longgel ka sei masangin Impact TV Kuki edition le host tu ni la pu Dr. George T ho kip chunga ki pa thu ka sejin tampi sei pung kating he chi chung cha nga hin ka sei nom point thum le li sei kating ama sa penin ban strike kit ho hi illegal dan ngai lo mi hin na tong khai zalhang hin khu ki man cha na tong khai ti hi Manipur government in law sim masangye ya Supreme Court in 1998 sang le ko som ko lege na chu pass an ball sa hitan ka het khilwa hi le social researcher tandona kom kitipa hin aman amu dung zuizin ana sei dung zuihin hichi Supreme Court order hi e ho Manipur state na hi 20 August sang le ko som ko le ko achu implement ani tai ti hichi chu iga vet ki na hele kum nai sang le ko som ko le ko apana tu ni chan gi za hi ban strike blockade kiti hi Manipula hi a lo le milham ho hi ki mu theitalo government jong anato jong tong theitalo din muna umahin ahin la 2016 sang ni le kum sang ni le som langa som le gup langchun nasat in Manipur hi ban blockade strike ti tamta anumin thilja chom lunggel ja chom zat mi zat nam kim chom mi chen ji win cho cha nomin ahin social researcher tandoni na sei na hin Manipura BJP government in vai hin homa pan hin hi chozo si chu kumdanga sangin anem thlai ti hitakil hon chun tu kumsang ni le som na sagi me nisim som thum chun Manipur cabinet BJP government cabinet in itima bangwin Kerala High Court West Bengal Meghalaya hitabang ban strike ki phinna kiti hozo se hi illegal hiti pass anabol pau to kitu chun ki guizob chun Manipur cabinet in jong hichi hi law hi sim ding hat sa ding zalhang hin khuman cha hi kitup ta sa ding simlai ho hi hanlang nisi ane le cha ki hol ho hi hanlang ahi lo jong le government mi pizo se state sunga cheng ho zo se ke man cha na sumle pai sum kol ve cho zo se kitup ta chin ding hin hichi hi dan di lo hi ti khat hi dan khat ki simle ti hi in ahin la anjo sang khat ko som ko le ko a e ho gam sunga implement an hitai kitipa to hin ichan ge ya am ho in government in avet tu a hele chi chung chu na chu ipi abol be ti hi angai jin hi ji chun Manipur cabinet in sang ni le som le sagi a an sei na wa chun hi chi ban kiti ho strike kiti ho blockade kiti ho hi India dan pi noiza article som le ko to som ni le khat hi atong khai asu khai zalhang hin khu ban bol ho hilovin mi atam zo zalang hin khu atong khai ti hi he chu chui pi ham ta hi le e ho het thading in article som le ko achun freedom of speech and expression kiti ho aumin hi chu ho la achun ga het thading in alupe na ga sei thading in mi him ho hin society ho hin India dan pi phalna noiza mi ho hi
alom min zong aki khom thejun aki ho thejun aki ho lim thejun hi chi ki ho na chu cham ta kina ki bo lo ding thal le hem ki su kha na thei thil choi lo ding a hi lo zong le hi ta bang din mun chu om sunga zong chu milham ho hi lung sai na behela cham ta chi le wa le ane la cha ki holding ti hi hi chi chun aphal lo kalwala chu ahung ki bol te nga hele government in hi cha amo pu police ta ta itabang force ta ta ain man ji in ka he in ji chun hitabang fundamental rights ato kha ta ji chun hi chi hi government in izan in tu kumin jong 2017 apat 2018 march an hin ka het khilwa hele ban strike kiti hi somni lathum apat som thum ki ka hi ahung tan hi chi hi ahin la ki paum ta khat chu tu ni chan ge hin economic blockade kiti hi kumdanga bangin achi sa kuma bangin a po ni hi le zani hapta vela tsa makai na ban ki ko call of a ball wangwa nikhat ham blockade a ball ti lo chu economic blockade a ball ti lo chu tu ni chan ge jin economic blockade kiti hi a po ni le ki paum tan ka he in record breaking hi chu record breaking khat ti hi zan hi ta chu hiti hi to kil hon chun ka gel danin tun jong manipur e ho chen na manipur de head ma bang win zat thumi cheng win hi cho la hi kikal na jong himai thei a hi lo jong le a kho pen ta chu government abana hung hi in hi chu government ho hin policy and plan agun na wa hi hita bang hi kagam sunga cheng hon angai chan hung ki phin diu hin a hung ki phinai le ilo am ti hi agun hi di hin hito kil hon chun bjp government in jong government hin form movin manipur government sarkar hin sem movin ban free strike free state ti hi analhang sab movin hi chu chun unc in ban hin bolin ahin ngata in economic blockade jong hin ngata in hi chi pet chun governor nu tu to her excellency governor of manipur dr nesma haptula in jong hitabang ka sarkar hin ban free manipur pumpia mi pi ho chamta ki vai hom na le la cha ki hol dinga he kinjong ka zo chana pan kala de ti hin pha cham khat pi hung chi nai ki pa oma hi hin la tu lang hin zat le nam ki ka athil chum le ama zat le namin alungel ngai tu ho hi chi pi ding le to mo so ding ti lungel nei je hin hitabang ban strike blockade ki to ahung tam tan hi le phamwa ka sal he jingin manipur mi pi te ho jong hin phamwa kisan hi chi hi igel to chana he le ko panelist ni in jong gel le hi chi hi politics sam politician ho ke chip na ham zal lam ko a hi ke tu mo na hi politician ho hin avui lu ham ti jong hi gel lo the lo hi ji chu ichen now manipur la hi hitabang ho a hi ikiphin ting le government in asia pt hi lungel ne ya preconception notion hi uma hi je hin ka gel danin manipur hin ama sapen in government in agel dinga ka dei chu hitabang ban strike economic blockade ho hi aum na loading hin ama sapen in asunga cheng mi ho zo se hi emotional attachment emotional integrity khat aum lo wa hi le hichi akona chu khat la khat kingai lu na as a researcher hello le anthropologist khat ka hinan ka sailen solution khat dinga hitabang ho hi zat le nam ki ka political problem economical social problem ho hi ahung na loading a hin experience ka hi dung jin inter community hello le inter marriage ki to hin practice ti hin bol lew han kumizat zo ham khat la wang hin kamu danin hichi inter ethnic inter tribe inter community level issue ki pudo a government jong ke boisa mi pi zalhang hin khojong ke boisa ki ti hi government in chi he han lang hele chi hi lampi khat he de ham ti hi ke gin cha kin jong chi chu na sai chu hoi ka sal he jengen pe ham alternative perspective alternative way khat hol lo wa hele na tu 2017 na state government in che ban strike illegal ball pa jong he pham
ban ball ho organizer ho in asu sit ho asu mang ho yong asa ding so la future la yang government employment jong hi thai lo ding ti hong jaw hi chu ai wa nga cha phachum lo hin na ya ji pi ham khat alternative khat wang hi tua doctor puna sai ma banga chu pi ham emotional integration lampang hi igal dot pha no tam ti jong hi sai thai hin okay ke parliament tu in pu thang tin len nang ko ma question khat ka do nom cha hi le tu nai cha in TSA jaw na in joint tribal bodies na ho in ban kul na ball lovin hi chi ban na ball pau chu ichana government lang sa ya ko na respond umam government ni chana nagel kho pi awam ai lo wa hele nagel tabang wa lo thang lo wa nagel ipi mong mong TSA in chi ban na kul na chung chang wa he in respect of government na EPP outcome umam chika la chu neu kha insight team ama sa pending question ang kong masangin staff ho chunga ki pathu ken sai na hichi joint tribal student bodies mena aki ball pen hi demand hong charter of demand hong chu animu so do hitai na newspaper ho NPP yong la hichi chung changa he government ko ma an ki sai pen hi mainly MIL issue adi hin MIL tribal language a he hichi hi iphamit ya la hichi to hin ani nya hi MU issue to adi nya hi na ai la chite ni hi ban hoi pi ho siang ki bola ko na government action hin la pan hi hichi ka sai be num khat chu Manipur government hi banam strike ham elo le blockade am hati bol wala they are acting dumb na chu amo chu het sai lo wa jong het jing ho hin na hichi ja chu thil khat chu I target khat chu ilun ndinga chu ban elo le blockade am khat chu ki bol lai thei da poiti aki gel je a chu hechana chu pan hung ki la hi le hichi ni date 7 nia date 6 nia ban ani ki bol chu alol hin ya kati de hijing aji chu pya mitela alol hin na chu date 7 ni ma notification hin pita bin na MIL chung changa jong hin not only thado a bon changkia tribe ko hi to hi lecture nei dinga umi tai hija chu chi achievement khat he kati no min na azong le MU2 jong hi ga sai kina hi le chun normalcy ahum theina dinga chu TSA hin lang elo le TSA zauna joint tribal student bodies in aniki ball pen chu MU2 jong hi normalcy nen pulu de aniki ti hin echi akiti dung jui jin ki ho in jong center hian lang state hian lang holai mun jong le panna thi thi kalawin ela kala dung jui chu pathen lung sin in tu ni chan gai hin normalcy aume kati no min aji chu masanga chu issue hi nasata idi sai diham akho an ho hin na ana ho dan chu even college ho kisan ana khaw hin ahin la pathen lung sin in zan dunga chun that 21 ni a chu counter agitation ti di mai tan tin na sikhat chong ki bol pha na chun to hin iso pilang ho musu in muta hin tal musa hin amo an jana satan step back and love ti ka moving e chong hi sam khat achievement khat ne ka ti in na to hi college si hong ki hong ta in sat dang wa ko na college hong khon thia le chu achievement ne ka ti no men aji chu more than 20,000 students chu to hi a career chu to hi atha bya this idea ham hung hing do ke ti di ham na chilanga hi hum ta ji chu khon achievement hi 100% hi jol 99 mang cha success ti chu khon kala o hin na he chi chu a hi ji chun thang khat ka sai be num khat chui phemi ta le chlaya MU2 a hi isai kin isai be dinga hi la chun phemi ta le asunga hi among chin zan phan nu ate hi jong la chun e ho tribal mina chu pham khat apprehension khat chu kinei ja chu reservation chung chang hung hi dam ti apprehension khat kinei ja chu khon pan kan la o hin na he chi tham khat clarify kan ga bol pe pe hi okay no ban ball je in achievement sei thei ja tham khat me ti chu ki pam ta hi in na pungam sein ban tam be se ban be na nga ve khat ban ball ding ha ti dan hele Manipur la ban he ball lo the yong hello na sei ma banga chu public grievances pa he ball lo wa yong la government an let kit e ball la yong le unnecessary mi ja nam khat innocent ho gan thei ke hi na chi ka la chu hing hi wen tu in pu go question khat na hin tong ka ten tu ai sai ma bang wa chu ban hi bol lo wa yong le thei lo I bol la he yong le ato kha ke hi in hi chi constraint ke ka la he na cha ki kal ta bang khat no men human rights
fundamental rights zong to kha he bol lo thei lo yong ki lo ji ka la chu nangin ipiti ne ge lam chom chakhat ka sai ti apat na ka sei chu ka sei hing lo ka sei hing lo hin chilai hi ban ki ti le demonstration thil khat hi neu khat ki khi na me ka ti chu na chipen chu ka sei na hin constitution in ai lo le high court hen lan supreme court he yong le apat na pe na ka het khil lo le bon chung changa court ai lo le court in thut ta thu pe nei phi Bharat Kumar versus State of Kerala ama chung changa hi bon thu hen an ki phapu hin hi chia hi high court in bon hi a kha hi bon means ka het khil lo le kol pau kon ki la do hin tin kha ti na mi pi ki man cha na ni tin ki man cha na ngai do la normal life ki kha ki sutan ti hi chi hi a kha hi wan chu ki phin na dang ho hi demonstration dang hi thei peaceful demonstration peaceful assembly to express nang malung gel na sei do an thei ding hi che hi je hin henge to co panelist tsl kai pa sei chu ti in state government is ki sei hi only he nu ti the hin na proactive low intensity of ban thi direct mi demand khat mun na ding hi to hin intensity of agitation or ban hi directly proportional dana hi hin this is a hi ki phin ho oi moding cho hi pon na hi yong le to amasa sei bangin ban ho lom hi yong le agitation dang ki phin na dang government lung la thei ding I o za ki za sa na thei ding hi min sum lo ham okay bon zom chu bol now te yong le let it be our last resort a chai na khe option dang am lo hil ting le hi sau tin na adang ichi masang hin demonstration hi lo le appeal li bol diu ham I taw tho diu ham chom khat pi hi I tho thei chanin tho te ji chu a right mu na dinga chan dinga mi dang right ga su se jong chu lam pi chum che pi ding it's about so ki dei ta lo wa hela ki doi lo hil ting le khe la resort na ban protest ho bol din ti so na okay chiong chu and then one thing ka et nom chu bon hi ngal la ayong le tu ka sei banga patna ka sei banga chu the issue should be it is a valid issue reasonable issue hi han lang na like mun khana le kai khana mi khat gari na ta li ji a chu state pumpi ki kawa hi le so ta bang chu da lo hi boyfriend girlfriend issue ayong ban ki ko ta banga heta so ta bang hi ja he ai pin hai ong le min ban hen ball ting le chun a ban ball ho chun a ball hin tin na he a chu illegal thei hi jong le a ball ta ya chu mi pi hin pi ha violence act jong za ji wa chu ki ju ji hi na okay ke pa men chang ji sei jom na lai de hen tu in doctor pu ko ma question kan do nom che socio economics political development ho jong hi si ban general strike ban culture na na sa ta na to khain nang ma mu da na hi chi Manipur in the context of Manipur a he chi culture of ban pa hen it's an economic chule adang dang social political psychological he jong le na loss ma it's an he manna sti na dinga po do am nam dan hin sei tim ke pau me anjua ka sei ban chun tham cha khat to in sei thang ka ting hi chi ban culture pa hi kamu danin in sei bangin social political economy thil thum hin na sata na su kha in akhat chan na social iti tinga hi le e ho zalhang ikiman cha naw zat le nam ki ka kingai lut kilung set social integrity iti ho hoilang lang isei ho hi tamta hi azana enjoy hin sei alei kai hin bol teng le kai khat jong a hi lu jong le anjo in langa tsa lam kai pan hin sei bungin tsa thila bol la hi le hilanga achum organization khanin adem kit ding counter ball kit ding hi che tapang chum tinga hi le social integration hi che kingai lu na pa unification humanity hi che ground pa chu nasata effect a ball in ka hen hi ji chun hi che Manipur sunga hi isei bangwin leikai khana nunga gul hlang khat kina a hi le hi che jing ang chu JAC joint action committee ti hovel isimu bin
aveng ai bolvin cho jo se chu Manipur pumpi interest ong hilo ai wang Manipur pumpi chu asu kha nitin hin ko ki man cha dan asu kha hi chu hot bang hi a lai si a chu veng le veng khat le khat zat le zat khat til chom chom ma phung le chang ki ka ki ngai lun na jong hi asu dai che chen ka hen hi khat na ani na chun politics a hung hi ti ngai le isei bang win Manipur la chu zat thumi cheng win hita banga chu ama zana thilhin bol ting vai le anjo politics song hi in social fabric kiti su asu ke hi in masangin chingmi tammi hingmin na si e ho thakhat hi ve honorable chief minister Sri Biren Singh in government and sim chun yengu egi cabinet yengu chingmi tammi loinamak sure we are one tin anasamin hega agela hile tu a banho azat organization community level a ema issue purap nadinga chu in bol tengwale hichitabang slogans honorable CM in chingmi tami amatani koisu punap sure bon savin hing tawe chu khat hi tawe Manipur chu kuya choma he poi ti hi na sata ana seiwang chun hitabang he zapi zalhang ho a kiloi khom no hon azat na hin bol tengai le a politics sang lut mama a chu chung chon politics chung noise a chu a social fabric ki ngai lut na ki lung sin na Manipur geographical area sunga cheng ho chu ki ngai lut na chu alhadai nei athum chan na economy ne le cha sumle pai ki man cha dol hi chan ge ham khan in kin jong khol na wang ka nei pot a hin la anjo ka hin min pha social researcher tan doni kom chun hitin na sejin 2016-17 a chun hitabang economic blockade ban strike ho ji hin krol sang ni to zagup to som le gu hi stain in akimang a loss ati na ahin hitakil hon chun 2017 apan in 2018 March chan hin anju a blockade strike ho athom divi ahung kum su ekiti bang chun hi 2017 apat March 2018 chana hin tu chan ge ja hin hi March 2018 chana chun crore zathum to som nga le li 354 crores hi stain in economic loss an heti hi chu tam ta business setup hung hi in thil chom choma hi in anyau pina seidinga chile wale e thing hlang mi hola nitin ki manchala sumle pai ni khuthalo a hin khumang ho jong chu an diule ane acha diu jing ka ni la se hilowa chale naw simlai themes in hoding changyang boys a hin hi chu social impact zong hin political impact zong hin ade sana e ho thing hlang mi te ding ade aku ki ho ding awang chu hita bang banja hi e ho jong na sata thing hanga e cheng eti wang win e bazar kai naw hi highway pang phai sung lam ka sung more sung business lane ta na hi hi chwa hi ne la cha ki ho sum koli ve hin e ho jong phai chama cheng ho ta bang banga hita bang don block ho hin e su khaw he ti ka se no Okay, very well, thank you. Abanin pu question kan dong kan ten na pu thang tin len ban thui se o hi in ban to ki sam ka in issue them kha extend ball je mo hotel 24 hours ban TSA case or in the date 24 ni chuna ko win na hi 23 ni joint tribals body ho in ban na call now kal na response ball na a ball da no win a say of it ko pi khat kai ma personally in kana mo in am ho na sai khat cho hi le TSA ho in KS ho volunteer ho na police ho mat sa ding agoi kiti ipibola chu chung chang thwa ka sei nom khat chu not only case on na case ho gu he po in at sum jing in jong to MILA health secondary lecturer kila ading thu ho hi ki ho in parsu ka bol sa hi ki hon deal bolving kate apex tribal body ka hi win na ki ho in deal bolving kate anati wa hi chung chang a he
Okay, sorry. Amo at some te charter of demand ayong ja hu chu ta higher secondary demand chung cha ho hena. Ai la hichi at sumin hitabang asai do apon do hi thil phata acceptable khat ai poi niti TSL le joint tribal body so thil phata accept bol the hello ham at some ho na sai pa. Ke pau min he chung changa he comment ipi dinga he le abula pan hong ki tha pat ngai na he ji ipyam itia le that 6 nia ban hong ki ko pen cho he ji hong ki relate ki hi na aji chu ipyam itia le tham ga document proof nan ga hinga bowling kating na he ji MIL2 hi Jiribama higher secondary student ho hin thado student ho hin class 9 apana class 12 chan ho hin 2005 3rd August a he government directorate na he director address na bolwa lekha na pi oita na he chi abana hi ki ho ko ma hunglunin anglun jawa ko na 2011 a ko na ke ma sa ta jaw na he sorry 2012 katina 2012 a ko na ke ma sa ta hi TSA Imphala finance secretary kana tu in he chi a ko na ke ma sangjam a ko na hi executive an boy pi hitan na document proof ang so omso ke na ahila hicha ahi hongki boy pi ahilen at last ti di mai tan den wang phanum ten pathen lo se nin tu hin demand ang fulfill hin na hicha fulfill chu EPG hamitila tham phanam ka hin sai be nom kin na ahila 2017 27 March ahi TKL is in lekha he government directorate na pi kin hin Echi adang wa proof dang wa ma cho all a ide wala chung all in kipetan tin na ahin la tu te dia ke ko ma proof mo tham khat kan ga sai no min he chu iphamiti la education directorate na pi pa chu request for permission of introduction of thado Kuki MIL voluntary teacher at various higher secondary in state at hin he chu chidung ju ya chu government in that 11 May 2017 a chu order and so in induction of Thado Kuki MIL voluntary teacher at various higher secondary school in the state ati hin na 11 May hitan ela chamhat jawa hin ipihung titami tiken ahile chamhat jawa hin hi chu tol hon chun chalain order khat jongom kin na hi chi order jong hi ga bat kin ale that 2014 6 July a hin jong hi hi chu kyon kana pursue da nu tam ka hin ga sei do no me na aji chu mi tam ta hin tu chunga thil ki bol ho hi injoa khat oju pun se bonga chu ya chu mo no possible adu da ti chu tham khan hunging jam hi za tham khat kan ga brief kan ga bol hi na azong le chi chung chang thua hi ga sei be nom khat chu hi banga suffer ki bola jong le e banga na hung ki tonga ai le chala ya chu et chu min hung ki kum lut hi cho hung ki kum lut le ka ti na chu EPG na mi ti le et chum no ya hi TSL le tribe tham khan ni ka jaw lo pi chu even though they call themselves as an apex body of all the tribals na tribal jo si chunga vai hom ka hi ve ti jing wang wa chu amo no as ki ho kom lo pi cho like SSPP om lo pi ZSF om lo pi cho thu chu ka ti he na ai la ka sai nom chu hi le hi lai document thang proof ka bol jo ko na ken sai nom chu hi le to a chu thado culture ai lo le thado literature chu amo they are not the owner thado literature chu a owner o me ti het ding so epijena mi tile thado in pino ya chu thado literature site min ti asian cha ba kai hat ki hin na he so kain sei ber kain sei lo na chu epija kain sei mi tia hile ti asian suffer na ki bol ho azong le handle na ki bol ho 2005 langa ko na chu student ho in put up chu hong ki boy pi 2011 12 langa ko hong ki boy pi ta na ai la hong ki boy pi zo wa ko na hi pathin lung se na chu ka sei banga chu chlai hi order hi chalaya hi order hong ki so hi that 6 nia cho pathin lo na order hung sorry that 7 nia chung so do ta cho ye chi hong so do chu even na hi le achievement khat jong chu TSA credit a hi kati no me na cha hi 100% kati no me aji chu hong ki boy pi dan 2005 lang ai 11 12 ha ko hong ki boy pi chu at last at sum chu apex body hi ti wa hi la chun ki ho jong chun if ki ho jong ka bol mo ting la chun ka request le wang chun khat hi na ahin la tribe mi zanam khat joint tribal mina ka ki gom khom bin hi MIL chung changa he cabinet memo yang zanam khat hung min na ai la cha hi that 15 January 2018 na chu double murder case sugnu a thi chu hi win na aban ting la palle na ti asagin thiong chu hi win na hi chung chang to chun alas na hi MIL thado MIL thui kapo do hin
ela ka po do na wa hi pi hung tiam tia hi len hi chi hung ki po do zo wa ko na hi cabinet nin date 12 March a hi cabinet nin approve a bol hi hi chung chang thu a hi na kan ke hu ni wa chu date January date 15 2018 agreement kan ne chu CM pan agreement a bol chu double murder case ang SIT ki sim do in na aban ting la khat langan chu ki sim ex gratia adu dang chu aki bolin ai la at last a chu thado Kuki MIL thu hong ki po do in na ja so mano okay ati apet bana chu education director pa le director pa la ma kalik sam khat um hin apet bana chu pursue balls not only thado Kuki MIL the remaining tribal language chu na mangai ati hin na school a ki hong do ho chu he so hi ji chun ka sai num chu chalai ka in sai num chu that 6 nia banung ki ball pen chu chi MIL 2 ho ji so hin MU 2 jong hin na ai le chalai hong ki ball zo wa ko na hi chi that 6 nia hi Chusanpura hi TSA ban volunteer ho hi ki panung ki pannai lo wa ki aso ban volunteer ho in opose go ball wa cha le push and pull go ball hi cho na ai chu push and pull ki khut ha ki ti na hin khut la ku mi khat chunga chu tiga sai di ham amo khat chunga chu khut itai ga I khat le la ki dai na chu ki dai na hin ai la serious ta hong ting la chun it's a very high crime ti di hi ngin na hi chi khat chu ja chu date 6 nia chu his da bang thilom ja chu ke so chunga he dan di lo hi ki ti ani ki ti kha hin na hi chi jong chu ki ho in direct arrogant a thilong ka bol hi di po in a hin la date 9 nia chu SP pa ko ma he ka chiwa ka chau piu hin na charter of demand thamat ka sai win a hi la ki ho chi ma sangai ke so Chusanpur hoi ani ki ho pi da ni SP pa hin a hi la ki ho chun in good faith as ka chiwa music ka sai wa hi len SP pa ni request bol AP bon cham phat nei nga win tin cham phat tinga chu date 22 chan hi ka ngau hin 21 22 chan hi na ai la kai ngau la upaim lo ta chu ima cha action ti de ham ai lo le negotiation table ima cham thelo pha na chu ki ho no at last more issue hi in aban tin la Chusanpur issue MU issue hin na he so to me kami abe wai ta chu ban kain bol kin o hin he chi date 21 22 nia hi na ele ban hong ki bola he ipitia mitia hi len he ban chung chang ho he a hin vet vai len he chi hi ke so ban volunteer han aga bol chu he so police ko ma action love in ka ti hin at last ki ho chu negotiation table chu ka nga tho hin na more than ka sai ke lo la more than 10 days ai in he sunga chu ipi ki bol ham chong chu we have really it is say ham lungya la chu apprehension ong kin lu hin na SP pa thing lo hom tia chong a hin la ka sai nom pen chu appoint hung lut bei lang na he chi ki sai pen chu ban volunteer ho chu ani ki kha ta ja chu he chu mo na lungkim lo na sa na chu mon ban ka ho he mei thei hin na a hin la ki ho hin apprehension ka le nei kin no chu he chi negotiation table atwa kheolim ta sanga ban ki ko chu EPG ham ti chu asungna til khan ni ki chim nga mam ti na sata apprehension ka nei ka le nei hin ki ho zo na but in good faith as tu ni jan gyas ahung wala negotiation table atwa khom di ti ban chu ki ho chun ka nga jing o hin ni chi chu khat hi in ani na athem khat ka sai be num phat chu at sum thu na hin sai sap chu tham khat ka hin ga clarify no min na at sum ho hi tribe organization hi lo chu at sum chu akiti ting la chun KSO le ensam in a same ti chu ela nagalam ho ensam ho boy te lo piu chu ela KSO lang chu hiting la ho internal problem is nam khatum chu na ela KSO ki ting la chun tribe mi sa ki kom khom ti yong he na sata iga gyal de ba kanup khat na hin na ni si ja chu TSA yong chu tua hi min KSO tat bun sin ai gyal lo hin na ka taw hi po in thilpa chu CM do ute iphem khat chu a hin ding dol chun koi do ute ti pa chu dei sa na zala chun ki gyal hin he ja chu ho sung ki ka boy nei za na khat ja at sum platform ang boy liu hi thing san asai dinga chu na he chan ge chu hi ji chun ma chawang chu kha sai be num pon a hin la ka sai pen chu at sum no ya wa chu TSA as ta la tribe dang za nam phara kim lo ji chun we have independent decision and then we have independent right to do everything na ho tribe circle adinga chu literature hian lang a hi lo le custom culture hian a ipi jong le mihim chu ownership anei so ke hin he chi ownership ki tele a tribe chun ownership nei so ke hi ja cha a tribe ding ju ya chi form ting lawang chun okay thang ke parliament chatham khat in deep thimin explain han bolen na lung thai am thai jeng tu nia hi KSO Chusanpur ho jong invite ki bol hi in am ho jaw han lang opinion o se han lang ke pam thai deng han wang sit um ta in boin anei hi de ham hong jaw thai po ben na
pin hela hichita chun similar issue a chu azol le honglut kit de hintin tu in doctor pu question and ball ken in katen Manipur government hin mi pivot suin ha sama economic political social development or la something like agitation kiti ho na protest kiti ho he alang pia reflection of pia government negligence jang hi kati no me ala Manipur State Commission for Scheduled Tribe ma natong khat na hi namuda na he chi ho Scheduled Tribe ma dinga he development lampang hi ichana implement hi jawam ai lawal government hi ichana ichan ding lo mu ichan sa lo alu policy matter la hi ichana I ho STR dinga he itabang umam ai lawal hasamna sa alu hing set ai wa implement ki bol jaw lo ham itiam jika la sunyau khan sai te ki pa me nen sei nen to do chuka don but masangin Manipur State Commission for Scheduled Tribe hi authorized on behalf in hung hi zongleng na tong khat ka hi jin tham cha khat highlight ka ga bol no min che Manipur State Commission for Scheduled Tribe hi achi sa sang ni le som le lia chu Manipur Legislative Assembly in Pasana bola brief to min say on time studio time of tam tap khan hi heto kil hon chun tu chunga ban stride thil ho hu ma hele anjun jong ti selam kai punin seitan at sam hian lang thil chom choma student body ho he jong le Manipur University a jong thinglang mi ho a career ho academic ho hichan ge hina suboi tai ti anomin hi cho chu thil chominum tele tu a Manipur iboi ziu isu chum ban blanket hum ki bol no ho zo se stride hum ki bol no ho zo se anjun sei tabin thinglang min jong phai chama cheng hon isu chom ne bin thinglang a cheng hon chuma thinglang mi hon ine ho chu tam ta hin tam ta la chun tu in jong HST Commission hin complain ti chu dei sa lo na government thil bol thinglang mi ho chunga dei sa lo ne hi forest land a cheng ho tin ki heve am ho jong hin khu ko lang hin phai to kinai za cheng ho akhumin ho jong sei ta pung kating phai to kinai za Imphal area to kinai za cheng ho khu ko lang hin jong hitabang eviction notice hi amovin hitabang hi thinglang mi constitutional protections rights and privilege kaneveti hin amho jong hin ST Commission hin ki thopi na nge na ai lo jong le complain hum bawin achung chona jong tu a ho thinglang mi a Manipura anum khalo phat phabe masanga na Indira Gandhi National Tribal University ti jong chu hichi isu chung changa jong chun student union ho in complain representation hin samirubin achu chung chona jong tu hin phai chammi general ti hutin ho thinglang mi ho ki bol si ji ki eng bol ji ki noi si ho ji a complain jong hi tan achung chonin jong tu nailam cha chun all tribal student union Manipura konin jong reservation chungchang ailo promotion chungchang ho a na to na tham government na to na tham ho a thinglang mi a hi ding banga officer kai di ho jong promote ki hi sa lo ki kal sa lo ti ho hitam ta complain min hi cho jong hi tu a ke ho ST Commission in phatecha le kho ho hi aki khol chila aki zui lai ta hin a chaina a hi chi ST Commission hin a kho pin ta chu agial kho ding hi thinglang ga ma jong hi tun jong commission in concerned tribal affairs and hills to amo po to ki hovin tu nailam cha hilo le khukhal hung hi tingai le amuna thinglang district so ma he concerned officer hojo se hi chi ding thinglang government policy plan related with development welfare issue ho a hi ding banga scheme ki penam funds hung nam project hung nam ti ho hi investigate hilo yong le khol chil ding each whole chill no ho chu report pi ding hichi report na ko na chu government in italam dola aphat na ding a hin sim de ham ti ho hi ST Commission in 2000 ka bui pi khare. Okay, thank you very much. To in very quickly pu thang tin len ko question khat na hin dong pe ke ning katin burning current chule relevant issue khat hi je in question hi kahin do nahi in
2016 kumin thado student association general headquarters state government hinga Kuki literature society si flatly reject na bolovin na no hon na sayo cha hile Manipur la hin Kuki 28,306 population bo omen so like 55 villages bo acheng ove Kuki hi generic star ma hi in adi se na Chittagong hill track la ho ki sai na hi thado wang hai le Manipur la indigenous people a hi na ti oven hichi na sei pau he hichi pa he mi tampi in objection na nei na the statement of he hichi hi no TSA organization khat hi na achu no ho mudung ju ya he koi ho chu Kuki hi ya koi ho chu thado ham who are the Kukis and who are the Thados ti ichi them khat in sei ti ki pau min ichi question ang hunut basai them khat enjoy ka tu sei ban cho them khat ka complete no min na ichi na ke no wa ngai studio okay ichi iphamit ile enjoy ka sei ban cho additional director hills lerte mangte jong he achumon anaki mu pi hin na anaki mu pi na wa chu initiative tu kuma hi na mo hin hichi charter of the mana lecture thwai kapan sa vet yu hin na ahin la aga ki mu pi na wa tu chunga chu lerte mangte additional director pa jong hin it's purely an initiative of TSC anati hin na hichi kin ka sai num ka complete num jaga asin but decision or others it is idam thinking part so the choices to now please public answer na my question okay please we are out okay of okay time to nei do pen so iphamit ya hile TSA in ka sayu chu hinge adi e na ipijena mitile it's purely based on the document proof Kuki Literature Society in Manipur in date 19 August 2015 ni acho hichini acho amoin cabinet adinga hi lekha na seva director language planning and implementation government of Manipur an tiu hi na hicha hi khojong hi velo hen chala hi abon changkya hi ko hi 55 ma hi na ki hon ka sayu hi with evidence with proof hi na hicha chu ko hi 55 ma hin ele athot ni Dr. S Chongloi chairman Kuki Literature Society kiti hi na hichi ken ka sai be num chu iphamitile hichi hi Kuki dialect hi lo la Kuki population ki thoi ki hon ka sayu hi po in hichila ya approve am ja hi ki hon thinga sai linga chu oppose ko ti dam elo ipi ga sai dam na ichi PR kana bol ka uhin hichu ala jidan mo chale public in amola dan mo chum tan tin a hin la chi chung changai ka sai be num phat chu public a ko na oppose ti dam injo Dr. Punen sei chu na oppose ti wang chu pon instead mi zan phani ke pathu zo ain sei hin aji chu with evidence proof on ja chu daung nei ho hi an sei ting on clear thu ka ta ka pi thu in ka pi phat wa chu me zo se hi aji clear tin la chon mo chen appreciate mi le bol hi na he jong kho so khat no min azong le he ji chung tang thuai thang ka sei be num khat chu keima personal opinion hi tan tin na chawang hi echi thang ka sei be num khat chi Kuki agiti ting len a hi na ding banga umbrella naga ki tin na apex nomenclature khat aman the bang kon Kuki nomenclature khan the nang le bang chi chanam khan awang chu phadi hi ti bang chu keima lunggel keima personal opinion hin in la ti se sol thado organization mina wang chu chi ichi chung chang thwa opinion ka pinum pon na ni chu khat na hi ti yang chu keima lunggel khain sei pe advantage kan la okay ki pamen I ho studio schedule timing hi very limited in crossable ta ven tu ni hi achu pu go jong question kan to man lo de ta en sei num tampi na nei na lai de hin kin jong do num do thei kilomita tam ta ka nei na line hi jong la e pha no na dei ta lo jin tu na ding hi chan chun na cha ya hitin muntina tu ni Impact TV Kuki edition agenda Manipur hen ve ho ko ma ka sei nom chu hi che program hi like na bolowa feedback na hin pi wa na support ding ovin ka hen team ne he muntina che program hin ngayu sin na bonovin mangpha ka ke pai